Pelaški mit o postanju sveta. U početku se boginja svih stvari, Eurinoma, podiže naga iz haosa, ali ne nađe ništa čvrsto na šta bi stala, te zato odvoji vodu od neba, igrajući usamljena na talasima. Igrala je tako krećući se prema jugu, a vetar koji je pokretala svojom igrom učinio je se kao nešto novo i naročito, kao nadahnuće za stvaranje. Okrećući se oko sebe, ona dohvati severni vetar, protrlja ga rukama i gle čuda, pojavi se velika zmija Ofion. Da bi se zagrijala, Eurinoma poče da igra sve žešće i žešće, što kod Ofiona izazva pohotu, te on obvi njene božanske udove i spoji se s njom. Otada severac, koga još zovu i Borej, poče da oplođava. Zbog toga kobile često okreću svoje zadnjice vetru i ždrebe se bez pastuva. To je priča kako je Eurinoma zatrudnila. Ona potom uze na sebe oblik golubice i, ležeći na talasima izvesno vreme, snese sveopšte jaje. Na njenu zapovest Ofion se oko jajeta obavi 7 puta i grejao ga je dotle dok se one ne rasprsnu iz njega ne ispadnu Eurinomina deca. Sve stvari koje postoje, sunce, mesec, planete i zvezde, zemlja sa svojim planinama, rekama, drvećem, biljem i životinjama. Eurinoma i Ofion izabraše za svoj dom Olimp, ali Ofion tada poče da vređa Eurinomu, hvališući se kako je on sam stvorio svemir. Na ovoga ona s mesta prignječi petom, izbi mu zube pa ga zatim progna pod zemlju u mračnu pećinu. Zatim boginja stvori 7 planetarnih sila i nad svakom od njih postavi po jednu titanku i titana, Teu iz Hiperiona za sunce, Fojbu i Atlanta za mesec, Dionu i Krija za planetu Mars, Metidu i Koeja za planetu Merkur, te Midu i Eurymedonta za planetu Jupiter, te Tidu i Okeana za Venus, Reju i Krona za planetu Saturn. Prvi čovjek beše Pelazg, praotac svih Pelazga. On je iznikao iz zemlje Arkadije, a za njim nikoše još neki. Pelazg ih nauči da grade kolbe, da se hrane žirom i da od svinjske kože šiju onakve tunike kakve još nose siromašni ljudi u Eubiji i Fokidi. U ovom prastarom verskom sistemu još nije bilo ni bogova ni sveštenika, već je postojala samo sveopšta boginja i njene sveštenice, pošto je žena bila vladajući pol, a muškarac samo njena preplašena žrtva. Očinstvo se nije poštovalo, a oplođavanje žene se pripisivalo vetru. Moglo je da usledi i slučajnim gutanjem insekta, smatralo se također da žena da može da se oplodi ako jede pasulj. Nasledstvo je prenošeno isključivo po majčinoj liniji, dok se zmija smatrala za reinkarnaciju mrtvih. Eurinoma, odnosno velika lutalica, bio je naziv za boginju vidljivog meseca, njeno sumersko ime bilo je Jahu, uvažena golubica, naziv koji je prešao na Jehovu kao tvorca. Marduk je na vavilonskim prolećnim igrama simbolično prepolovio golubicu kad je uveo novi poredak sveta. Ofion ili Borej je zmija tvorac, demiurg, u jevrejskom i egipatskom mitu, a u ranoj umetnosti Sredozemlja boginja se stalno pojavljuje u njegovoj pratnji. Od zemlje rođeni Pelazgi, koji su tvrdili da su postali od Ofionovih zuba, verovatno su bili neolitski ljudi, prispeli na grčko kopno iz Palestine negdje oko 3500. godine pre naše ere, a 700 godina kasnije su ih rani Heleni, doseljenici iz Male Azije, prispeli preko Kiklada, zatekli na Peloponezu. Ali naziv Pelazgi se široko primjenjivao na sve prehelenske stanovnike Grčke. Tako Strabon navodi Euripida, koji objašnjava da su Pelazgi prihvatili naziv Danajci, kad je Danaj došao u Ark sa svojih 50 kćeri. To što im se pripisuje raskalašeno ponašanje odnosi se verovatno na njihov prehelenski običaj erotičnih orgija. Strabon u istom odjeljku kaže da su oni koji su živjeli u blizini Atene bili poznati kao Pelargi, rode, verovatno im je roda bila ptica totem. Titani,
odnosno gospodari i titanke, imali su odgovarajuće parnjake u rajnoj vavilonskoj i palestinskoj astrologiji, gdje su bili božanstva koja vladaju sedmicom svete planetarne nedelje. Vjerojatno da su ih uveli Kananiti i Hetiti prilikom naseljavanja Korinske prevlake početkom 2. milenijuma pre naše ere, a može biti čak i rani Heleni. Ali kad je u Grčkoj prestao da vlada kult Titana, kad sedmodnevna nedelja nije više bila svojstvena zvaničnom kalendaru, neki pisci počeli su da navode 12 Titana, verovatno da bi odgovarali znacima zodijaka. Hesiod, Apolodor, Stefan Vizantijski, Pausanija i drugi daju nepotpunu listu njihovih imena. U vavilonskom mitu gospodari, vladari planeta Samas, Sin, Nergal, Bel, Beltis i Ninip bili su svi muškog pola, osim Beltis, boginje ljubavi. Ali u germanskoj nedelji, koju su Kelti preuzeli sa istočnog Sredozemlja, nedeljom, utorkom i petkom vladale su titanke, dok su titani vladali ostalim danima. Sudeći po božanskom svojstvu Ajalohovih kćeri i sinova, svrstanih po parovima i po mitu o Niobi, vidi se da je u vreme kad je ovaj sistem prvi put prodro iz Palestine u prehelensku Grčku, radi zaštite boginja bilo dobro da bude uvijek po jedan titan i jedna titanka. Ali ubrzo se njihov broj od 14 sveo na mešovitu grupu od njih 7. Postojale su sljedeće planetarne sile: Sunce za svetlost, Mesec za čini, Mars za rast, Merkur za mudrost, Jupiter za poredak, Venera za ljubav, Saturn za mir. Grčki klasični astrolozi usaglasili su se sa vavilonskim, podelili planetarne sile Heliju, Seleni, Areju, Hermesu ili Apolonu, Zeusu, Afroditi i Kronu, čijim se latinskim imenima još uvijek nazivaju dani u nedelji kod Francuza, Italijana i Španaca. Najzad govoreći mitološkim jezikom, Zeus je progutao titane, pa čak i samog sebe, budući da je i sam prvobitno bio titan. Jevreji iz Jerusalima klanjaju se transcendentalnom bogu koji u sebi sadrži planetarne sile nedelje. Ova je teorija izražena u simbolima na sedmokrakom svećnjaku i u 7 stubova mudrosti. 7 planetarnih stubova postavljenih u blizini konjskog groba kod Sparte bili su ukrašani na starinski način, kako kaže Pausanija, a možda su imali veze i sa egipatskim obredima koje su doneli. Ne zna se jesu li ovu teoriju Jevreji pozajmili od Egipćana ili Egipćani od Jevreja, ali bilo kako bilo, takozvani heliopoljski Zeus, o kome A.B. Cook raspravlja u svom Zeusu, bio je po svojim obilježjima egipatski i imao je na poprsju kao glavne ornamente oklopa 7 planetarnih sila. Često su se i poprsja ostalih olimpijana nalazila na ornamentima u pozadini. U Španiji kod Tortosa nađena jedna bronzana statua ovog boga, a jedna druga otkrivena je u Biblosu u Fenikiji. Mermerna nadgrobna spomen ploča iz Marselja ima 6 planetarnih poprsja i figuru Hermesa u prirodnoj veličini, koji također ima velik značaj, vjerovatno kao osnivač astronomije. Isto tako je u Rimu Quintus Valerije Soranus pripisivao Jupiteru svojstvo transcendentalnog božanstva, iako se u Rimu vreme nije računalo na sedmice kao u Marselju, Biblosu i vjerovatno Tortosu. Ali planetarne sile nikada nisu smjele da vrše uticaj na zvanični olimpijski kult, pošto se smatralo da nisu grčke, pa prema tome ni patriotske. Aristofan kaže preko Trigala da su Mesec i Sunce, ta stara propalica, skovali zavjeru da izruče Grčku u ruke perzijskih varvara. Iz Pausanijinog tvrđenja da je Pelaz bio prvi čovjek, može se zaključiti da su se tragovi neolitske kulture održali u Arkadiji do u klasično doba.